Kaži odakle si sine, pogledaj planine sive, Zejtin likom cveće procvalo, šuma dio sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Pesma doktora Rajsa, Vojislav Ilić, mlađi. Kada mi se ovde u zemlji srpskoj završi staza životnih dana, želim da moje srce počiva visoko na vrh Kajmakčalana. Tog najdičnijeg vrha Srbije gde suri orli oblak prodiru, da tamo budem pokraj drugova koje sam gledao kako umiru. I zaspao je s tom živom željom i umne oči zanavek sveo, pošto je voljno Srbiji dao snove i mladost i život ceo. Tek sada ćemo poznati jasno, kad ga u zemlju budemo skrili, šta nam je ovaj pokojnik bio i šta smo s njim izgubili. Kad srpski narod bejaše pošao u borbu protiv sile varvarske, on nam je žurno u pomoć došao iz živopisne svoje Švajcarske. Zavoleo je Srbiju našu, svoju je sudbinu sa njom slio, s njom je kleco, posrto, pado, mada je rodom Švajcarac bio. Taj vitez Pera, spomenu čijem celo se srpstvo zahvalno klanja, živ se herojski za nas borio, a sad nam mrtav srce poklanja. I dok se sveće poštane pale, i dok se cveće na odar slaže, i dok on mirno, blaženo sanja, meni se čini kao da kaže: u zalog moje ljubavi večno, u znak drugarstva iz bojnih dana, želim da moje srce počiva visoko na vrh Kajmakčalana. Tog najdičnijeg vrha Srbije, gde surli orli oblak prodiru, da tamo budem pokraj drugova koje sam gledao kada umiru. 10.8.1929. Nekom je slavo. Ja nešto. I to se posjeti, ne? Sve su dole, role, tako za nas četvoro. Ne, ovo, da. Za nas se posjetimo. Rudro. Kaže on, narod vam je rodoljubiv. Ne znam ni za jedan narod u kojem legendarni nacionalni junaci toliko žive u narodnoj duši kao kod nas. Narod vam je demokratičan i to zaista demokratičan, a ne na način političara. Među vašim ljudima čovjek se ceni onoliko koliko je čovjek, a ne po onome što su od njega učinili odelo i titule. Narod vam je ponosan, ali ne i ohol. Najzad, vi ste bistar narod, jedan od najbistrijih koje sam za života video. Sad, ovo da vidimo, kaže, posle užasa Prvog svjetskog rata, Rajs je u Ženevu odveo i odškolovao 300 srpske siročare. U Krnjavoru je sazidao spomen kosturnicu. Tek nedavno tamo je postavljena njegova bista. Kao pravi prijatelj, Rajs se nije libio ni da progovori o srpskim manama. Kada stiglo do ministarskog položaja, vaši političari postaju toliko oholi da je to skoro smešno. Funkcioneri su vam po pravilu najgore kvalitete. Oni stvaraju zanimanje od iskorišćavanja vaše sklonosti za stranačku politiku, pa sada
imate profesionalne političare koji na tome zarađuju za život. Ma šta govorim, oni izvrću bogatstvo. Samo još ovo da kaže, niste bez dlake na jeziku, niste veliki radnici. Često odlažete za sutra, čak i za preko sutra, ono što biste mogli da učinite danas. Posljedica je da se to često nikada i ne uradi. Koliko ste samo ličnih i još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja. Šta ste učinili za svoje ratne invalide od svih zemalja koje su učestvovale u ratu, vaša se najgore odnosi prema njima. Tako dalje, tako dalje. Tako. Sve što je napisao, to je i bilo. On je to i dan danas. I danas. Sve mutalo.
Za našto i vojsko. Molim prisutne da minutom ćutanja odamo počast doktoru profesoru Arčibaldu Rajsu. Hvala. Poštovane dame i gospodo, zahvaljujem vam se što ste svojim prisustvom uručili ovu godišnjicu smrti profesora doktora Rudolfa Arčibalda Rajsa. Ovim je državna manifestacija završena. Zahvaljujem se. Saveza da pred prisutnima ovde kaže neku reč što je čast i dostojanstvo i za Srbiju i za sve nas ovde prisutni. Ja vas molim, gospodine. Gospodo državnih organa, poštovani drugovi oficiri, dame i gospodo, dragi prijatelji, potomci slavnih predaka, čast mi je da vas sve pozdravim ovdje ispred spomenika Rudolfa doktora Arčibalda Rajsa, prijatelja Srba iz najtežih dana. On je sinonim ljubavi i prijateljstva drugih naroda i pojedinaca prema našoj zemlji i narodu. Na današnji dan 1929. godine zbog teške reči umro je Arčibald Rajs pred svojom kućom Dobro polje ovdje nedaleko od nas. Sahranjen je ovdje na grobnici Topčićevskom groblju pored svoje mezimice Nade, devojčice ljudi koji su ga čuvali i iz porodice Fabra. Godine prolaze, ali ovaj spomenik ostaje da opominje: draga Srbijo, onoliko koliko imaš prijatelja u svetu, toliko možeš biti i spokojna i sigurna. Zato mi se okupljamo oko doktora Arčibalda Rajsa, zato što je kao čovjek ostavio pouke i poruke kroz sjajnu knjigu koja se zove Čujte Srbi. Kao otac svojoj deci dao je, razumete, naše imane i vrline. Valja je pročitati. Najveća je mana ne biti svjestan svojih mana. To je ukazao doktor Arčibald Rajs. Nemac švajcarskog porekla. Rodio se na današnji dan, 8. juna 1875. godine, nekako na mjesec dana pred početka Bosansko-hercegovačkog ustanka. Eto, u svojoj 54. godini napustio ovaj svijet, a ostao večito da živi među nama zbog lika i dela
kojim nas vaspitava i obrazuje. Školovao se u Švajcarskoj u Lozani, gdje je postao doktor kriminologije. Bio je direktor kriminološkog instituta i sjajni profesor i veliki filantrop sveta. Kao takav privukao je pažnju i zbog toga što se javio kao dobrovoljac u svoju vojsku, ali zbog slabosti i srca nije bio primljen, pa je morao da ostane, razumete li, van redova. Njegova 4 brata, sva 4 Nemci, oficiri, odrekli su ga se zbog ove ljubavi prema drugim narodima. Slabićima je bilo to najlakše. Doktor Archibald Rice je ostao, razumete, dosadan sebi. Na zahtev Nikole Pašića, a na molbu našega konzula Nikole Petrovića u Švajcarskoj, on je došao preko Rima, preko Soluna, došao u Niš i javio se Baji Pašiću. Baja Pašić je pogladio na svoju bradu i rekao idi i sve što vidiš o tome obavesti sve. Nemam šta da ti pričam. Prvo je došao, razumete li, u Maču, tamo gdje su nas zaista mučki, sa odmazdom koja se ne pamti, vešali, ubijali, palili i harali. Zgrozio se od toga. Došao je i u Brenovac, tu se malo zadržao, upoznao je taj deo ratišta, prošao još deo Srbije i, razumijete li, o tome napisao izveštaj celom svetu. Sve se začudio ipak na toliko monstruoznošću jednog agresora koji je takva zla počinio. 1914. godine, kad se završile bitke i pobede srpske vojske, da, i na Ceru, i na Kolubari, i sjajna odbrana Drine, i ofaziva srpske vojske u Srem, sa forsiranjem rijeke Save i tako dalje, Raj se povlači, odlazi u Švajcarsku, ali tamo zatiče našu siročad. Taj čovjek nije ostao i tamo, razumete li, inertan, nego je osnovao, razumete li, dečiju zaštitu tamo. Pamti se po tome i u Švajcarskoj i ovdje. 1915. godine on će zajedno sa nama preći Albaniju, naći se na Krfu i 1916. 17. 18. godine bit će i on na Halkidiku, razumete li, kod Soluna, negdje odmah iza fronta, razumete li, od Egejskog do Jadranskog mora. Pratio je ovaj čovjek sva ta zbivanja. Izveštavao. Ostade upamćeno da je bio i na Jelaku, razumete li, zajedno sa našim kraljem Aleksandrom, s kojim je bio jako dobar prijatelj. Čast mi je da kažem, jedna od naših umetnica uze pa ga stavi na konja zajedno sa kraljem Aleksandrom i tu sliku ima da jedno čast da poklonim je ambasadi Švajcarske ovdje u Beogradu. Eto, mi kroz sve te oblike našega života i rada tražimo načine i oblike, razumijete li, izražavanja ljubavi i prijateljstva. Ovo je pružena ruka jednostavno, razumijete, u čitav svijet. Danas, da tražimo i danas Archibalda Rajse i na istoku i na zapadu, i u severu i jugu. Moramo, da bismo kazali istinu o nama. Ovaj čovjek je sa Moravskom divizijom među prvima ušao u Beograd. Zasut cvećem, razumete li, i od dece i od staraca i tako dalje, radovao se kao dete oslobođenju Beograda 1. novembra 1918. godine. Poslije toga će se prilagoditi novim uslovima, ali će, moram to reći ovdje zbog Rajsa, pred njegovim spomenikom, biti razočaran u pojedince koji su, eto tako, i za vrijeme rata i poslije za vrijeme mira obrukali srpski narod svojim slabostima. Eto, on nije štedio nikoga. Želio je da pribavi, razumete li, ono o srpskom narodu, ono priznanje, pa je zato i savjetovao da se greške ne ponove. Biće zapažen
na Parijskoj konferenciji. On će zajedno sa Baja Pašićom i ostalim našima otići na Parijsku konferenciju 1919. godine i njegov izveštaj koji je on napisao suma sumarum bit će, uključujući surdulicu i užas koju je napravila Bugarska na toj kapiji kroz koju je prošlo 100.000 mučenika koji se nikada polovina nije vratila iz Bugarske, razumete, ostali su večito u jamama, razumete li, i on je i to u svojoj knjizi Spomenica ostavio je, razumete li, istinu i o tom zločinu. On je negde priznao ovako, pred takvim zločinima čovjek ne sme i ne može biti neutralan. Ja sam takav. Pa bez obzira kome se to svidjelo ili ne. Dosta je učinio na konferenciji u Parizu u osvetljavanju uloge i doprinosa Srbije u Prvom svjetskom ratu. Moram ovdje zbog Rajsa da vam pred ovim cijenjenim sedim glavama da kažem i ovo. Draga Srbijo, možeš biti ponosna zaista. Ono što se nije moglo ni na istočnom, ni na zapadnom frontu, desilo se to na Balkanskom ratištu. Zahvaljujući najboljoj vojsci tada u Evropi, srpskoj vojsci koja je probila Solunski front. Skratila Prvi svjetski rat za godinu dana, napravila prekretnicu Prvog svjetskog rata i Evropi i svijetu pribavila mir. Dragi političari, kad se nađete na asamblejama, ovo morate istaći. Naš stari ratnik Drago Sekulić kaže, kad se kaže Srbija negdje u inostranstvu, mora ima da ustane. Jer su to tolike zasluge zaista. I ne trebamo se stiditi, pogotovo par tih doprinosa i tako dalje. Archibald Rice je, eto, na današnji dan završio svoj časni život, samo 54 godine. Najbolje godine muškarca. Ovdje ispred svoje kuće. Eto, jedan od tih ministara, Kapetanović, gradeći vilu svoju iznad njegove kuće, povuče materijal i onaj kamiončina zahvati onu njegovu lepu ogradu od gilendera obojenu belu. I zakači i poruši. Rajs je šetkao tu i video, svako bi to reagovao. Čoveče, šta radiš, polako, poruši mi to i tako dalje. Kapetanović je izašao, razumete li, ako se bujan, opsovao je onako srpski, sočno. Da jaka reč ovog osjetljivog čoveka je ubila. On je se stegao, pao je, razumete li, i umro tog dana od srca. Prethodnog dana dobio je sliku Vojvode Živojina Mišića od njegova ratnega druga Mihajla Milovanovića, koji je to vreme urađivao na crkvu u Mladenovcu, i uveče je 7. avgusta napisao pismo zahvalnosti svome prijatelju Mihajlu Milovanoviću, čije ime nosi naša sekcija po cijeloj Srbiji, likovna. Nije otišlo, dakle nije sigurno da predaga. Ispraćen je ispred Oficirskog doma u Beogradu. Takva pratka se ne pamti, kažu, razumete li, kao što je Hartvig i ostali ovako ispraćeni dostojanstveno, tako i on ispraćen. Počiva ovde, ovaj spomenik je podignut 1931. godine, a 30. godine, u julu mesecu, njegovo srce u jednoj urni, oni kažu bokalu, odneto je na Kajmakčalan, jer je on, vi ste čuti u pesmu Posle celu, ovako otprilike rekao. Kad mi se jednom u zemlji srpskoj savrši vena životnih dana, hoću da moje srce počiva visoko na vrh Kajmakčalana. Lepa je ta pesma, pa ćete čuti ovde od naše profesorice Rade. Je veliki filantrop. Decu i starije ljude, ranjenike i tako dalje. Jako je za njima bolovo i borio se i tako dalje. Ima o tome dosta podataka i jednu takvu pesmu ćete još i nju čuti i tako dalje. Mnogo vam hvala. Nadam se da nisam zloupotrebio ničije vreme ovde, ali pijetet i Rajs to zaista zaslužio. Neka mu je večna slava. Koji završi staza životnih dana
Želim da moje srce počiva visoko na vrh Kajmakčalana, tog najdičnijeg vrha Srbije, gde surli orli oblake prodiru, da tamo budem pokraj drugova koje sam gledao kako umiru. I zaspo je s tom živom željom i umne oči zanavek sveo, pošto je voljno Srbiji dao snove i mladost i život ceo. Tek sad ćemo poznati jasno, kad ga u zemlju budemo skrili, šta nam je ovaj pokojnik bio i šta smo s njim izgubili. Kad srpski narod beše pošao u borbu protiv sile barbarske, on nam je žurno u pomoć došao živopisne svoje Švajcarske. Zavoleo je Srbiju našu, svoju je sudbinu sa njom slio, s njom je kleco, posrto, pado, mada je rodom Švajcarac bio. Taj vitez Pera, spomenu čijem, celo se srpstvo zahvalno klanja, živ se herojski za nas borio, a sad nam mrtav srce poklanja. I dok se sveće voštane pale, i dok se cvijeće na odar slaže, i dok on mirno, blaženo sanja, meni se čini kao da kaže: za olov moje ljubavi večna, u znak drugarstva izbojnih dana, želim da moje srce počiva visoko na vrhu Kajmakčalana, tog najdičnijeg vrha Srbije, gde surli orli oblak prodiru, da tamo budem pokraj drugova koje sam gledao kada umiru. Poštovani poštovaoci velikog Srbina, mnogi smatraju najvećih Srbina, profesora doktora Račila Rajsa. Pre prošle godine ovdje je održana svečana ceremonija kada je obnovljen ovaj spomenik i tu su govorili predsjednik Republike Srbije i ambasador Švajcarske. Mi smo osnovali inicijativni odbor u ime sećanja na doktora Račila Rajsa. Ciljevi ovog odbora su da se podigne spomen obeležje njegovom delu Čujte Srbi u centru Beograda u Pionirskom parku, pored onog spomenika od kamenja koje je doneseno sa Kajmakčalana. To, kako su već ovi prethodnici i pesnikinja rekli, najdičnijeg mesta Srbije. Drugi naš predlog je da se njegovo delo, knjiga Čujte Srbi i druga dela, uvrste u školske programe škola i univerziteta. Da bi se naši ljudi do duše znaju većinom, da ne kažem svi, o njegovoj ljubavi prema Srbiji, o njegovoj zaslugu, o njegovom delu, ali da bi se i mlade generacije naučile, obučavale i ugledale i sa ponosom živele zato što je Srbija imala takvog prijatelja koga je zaslužila. On je bio, kako reče i pukovnik Marković, najveći prijatelj Srba, ne samo zato što je zavoleo njihove vrline, vrline seljaka, vrline vojnika, koji se pokazao kao najveći vojnik u Velikom ratu, nego i zato što samo veliki prijatelji mogu, što je ukazao i na njihove mane. Toliko više je ovo delo značajno za naše vaspitanje, jer pored izuzetnih vrlina i naš narod je pokazao naročito ona vladajuća klasa nakon Velikog rata, koja nije pokazala pažnju ni prema invalidima i tako dalje, to mnogi stariji od vas znaju, mora da se opomene i mora da prihvati one vrline i ono što treba slaviti Bogorodicu Rajsa. Ovdje je spomenuto više puta o njegovoj kući ovdje, koja se nalazi, ovdje nema nekoliko stotina metara. Naš je treći predlog zapravo u tome da se ta kuća obnovi, da to bude spomen na Rajsa, ali mi smo se obratili i predsjedniku Republike
i ministrima prosvete i ministrima kulture vezano za ovo da to uđe u program, udžbenik i tako dalje, a i pišemo njegove svetlosti patrijarhu Irineju da bi ova kuća zbog tragične pogibije njegove trebala da ima bar jednu kapelu gde bi se ljudi klanjali i mogli da zapale svijeću. Zbog značaja ovog njegovog dela izdato je preko 45 izdanja knjige Čujte Srbi, čuvajte se sebe. Jedna od tih knjiga 2011. godine, jedno izdanje to, jedan naš, ali pošteni biznis štampao i uputio svim poslanicima Skupštine Srbije, jer jedna od mana koju kritikuje Rajs posle Velikog rata bilo je strančarenje, više vođenje računa o strankama nego o državi, o tom opštem interesu, više vođenje računa o... Nažalost, mnogi će reći da se sada situacija nije mnogo izmijenila u odnosu na to kako je bilo. Više stranke vode računa o svojim, da kažem, stranačkim interesima, dolaska na vlast, tako dalje, nego o opštim interesima Srbije koja je, da kažem, ugrožena s svake strane. Knjiga koja je izdata 2005. na 130. godišnjicu od njegovog rođenja, taj urednik je preporučio, i to smo svim kojima smo pisali dostavili, da Rajsova oporuka zaslužuje da postane redovan školski predmet, ispit na fakultetima, prva tačka dnevnog reda svakog skupštinskog zasedanja, propoved u crkvama i knjiga koja bi se besplatno delila tajkunima i inim srpskim biznismenima i svima koji su dobili da rade za blagodet ovog nepoćenog naroda. Zadovoljni smo da je država prihvatila i da svake godine na ovaj dan smrti Arčibalda Rajsa, danas je 87. godišnjica od kada je on tako tragično nastradao, a 141 godina je od njegovog rođenja. Stvarno je tragično da je on u 54. godini nastradao, ali je njegova sahrana bila veličanstvena. Kralj Aleksandar je pomogao da se on sahrani, tadašnji vladika Irine je držao govor, a građani, invalidi i svi oni su ljubili kovčeg njegove sahrane. Narod osjeća njegovu vrednost. I ono što... Rajs ništa nije tražio za sebe. On je sve dao u stvari državi Srbiji. On je žrtvovao svoju veliku svetsku karijeru profesora univerziteta. Dobro, tradiciju u tom njegovom naučnom delu prati naša akademija, politička i kriminalna akademija, čiji su predstavnici uvek ovde. On je sve to žrtvovao. Svo svoje bogatstvo je žrtvovao. Pomagao je naše studente, naše učenike. Ovu kuću koju spominjemo, on je sagradio iz ljubavi prema Srbima u moravskom stilu. Okitio je ornamentima srpskim i tako dalje. Žalosno je da je sada zapuštena. Zato mi smo do duše dobili saglasno od svih kojima smo se obratili. Prvo od predsjednika Srpske akademije nauka, gospodina Vladimira Kostića, koji je, kada je otkrivana bista naše čuvene slikarke Nadešte Petrović, rekao da je on najveći Srbin. Svi ostali su, na čelu sa kraljem, sa svim našim velikim vojvodima, Mišićem i drugima, su obavljali svoju dužnost braneći otadžbinu i boriti za nju. On se proglasio Srbinom nakon toga što je bio Švajcarac po državljanstvu, Nemac, jevrejskog porekla i tako dalje. On je sam sebe proglasio velikim Srbinom, jer njegova ljubav, vrline koje je vidio u Srbima bile su veće od njihovih mana, ali mi da bi napredovali, da bi se oporavili, mi moramo voditi o tim računima i mislimo da škola, vlast je učinila dobro što je organizovala ove državne poslove, vlast i naročito prosveta i svi mi, naša udruženja, naravno da su našu inicijativu podržala svih ovih preko 60 udruženja doktora Arčibalda Rajsa, sve škole. Veliku zaslugu za njegovu afirmaciju dao je Centar za strateške studije koji je angažovao reditelja i glumca Ljubomira Tadića i on je predstave o Arčibaldu Rajsu držao po celoj Srbiji, po svim gradima Srbije. To je isto tako jedan veliki doprinos. I naša je dužnost, a ja znam da mi to svi koji ga poštujemo hoćemo, da doprinesemo i afirmaciju ovoga i ovih inicijativa koje smatram da su u interesu srpskog naroda, ne Rajsa. Rajs je samo želeo da ne ostane
da Srbi budu onakvi kakvi su bili slavni, o čemu je gospodin Marković tako rekao, kao su bili slavni. Mitterrand je govorio kad je dolazio u Beograd, da su on i njegov Dima, ministar inostranih poslova, u školama Francuske učili, u udžbenicama je pisalo da su Srbi pored Francuza najbolji narod. Taj duh, ovom sada, moramo reći, po srpskom duhu naroda, nakon svih bombardovanja i ovoga što smo doživjeli, taj duh treba vratiti i mi tome se nastojimo da doprinesemo. Hvala vam i živjeli. Sjajni glumac Kuzmanović želi da vas pozdravi jednom divnom pesmom Tete i ranjenik, za koje je Rajs i živeo i samo time pozdravljam da vas umi. Major Milosav Jelić napisao je pesmu Dete i ranjenik. Pod staničnom strehom na kamenu hladnu, gde ratnici kisnu i turobno ćute, sedela je ona i dečicu gladnu skupila pod svoje materinske skute. Tek stigli iz Mačve, polusmrzli skoro, išibani kišom novembarskog neba. Bilo ih je 7, sad ih je 5. I 2 Božja dana nisu vidli hleba. I dok kiša sipi i voz snažno svira, dotle jedno malo cvili neprestano, glasom tako tužnim da u srce dira. Nano, ja sam gladan. Daj mi hleba, Nano. A svetina vrvi stiže sa svih strana. Gazeći nemarno po staničnom blatu očekuje svoje. Za plač mališana niko i ne haje. Tako je u ratu. Hleba, hleba, ječi. Tu, uz samu ženu, bled, ranjenik jedan na kamenoj ploči ležaše i, plačem probuđen, on prenu i uzdahnu teško i otvori oči. I s nadčovečanskim naporom i mukom odiže se malko na ležištu svojem i zastade časkom. Poduprv se rukom, dišući duboko, sav obliven znojem, pa čisto ozaren, pun milošte blage, upraviv na dete, krotke oči plave, on poslednjim svojim zaostatkom snage izvuče lagano torbu ispod glave. I gle, vitez slavni iz poslednje borbe, s 5 dubokih rana od puščanih zrna, izvadi, drhteći iz vojničke torbe, svoj poslednji obrok, komad hleba crni, i pruži i glasom punim blage sete i očinske duše
i milošte neba. Pozva k sebi gladno, rasplakano dete. Mali, hodi čiki, uzmi, evo, hleba. Hoću da vam se svima zahvalim, posebno delegaciji našeg saveza iz Kikinde, koji su, eto, jutro stigli ovdje, želi da odaju postiže zahvalnost velikom filantropu i humanisti. Imam ja jednu želju da se svi okupimo ovdje sa ovim lepim našim ovako oko spomenika i da tu sliku stavimo na dom vojske da vide koliko, eto, cenimo i poštujemo doktora Arčibalda Rajsa.